Pod krovom Manježa u krugu bivše Kikinske kasarne, nekada drugog po veličini objekta te vrste u Austro-Ugarskoj monarhiji, deo bogatog fundusa tere koji obuhvate više od 1000 skulptura, bit će izložen narednog leta. U vajarskim krugovima dugo očekivan muzej Tera biće otvoren u isto vreme kad započne naredni 34. saziv internacionalnog simpozijuma u terakoti. To je predsjednik opštine Pavlu Markovu i resornoj članici opštinskog veća Stanislavi Hrnjak potvrdio Slobodan Kojić, pokretač u svetskim razmerama priznatog simpozijuma. On im je preneo da je dosad u adaptaciju ovog reprezentativnog objekta uloženo oko 15 miliona dinara. Sredstva koje su obezbedili Ministarstvo kulture, resorni pokrajinski sekretarijat i lokalna samouprava iskorišćena su za sanaciju leve strane krova, horizontalnu izolaciju i betoniranje poda, koji zapravo predstavlja podlogu budućeg podnog grejanja. Činjenica da su tri najskuplja zahvata i najzahtevnija urađena me utemeljuje u optimizmu i ja stvarno malo pre smo razgovarali pa sam rekao prosto ne vidim šta bi to moglo jako negativno se desiti da dogodine ne otvore muzej. Znači odgovor je da. Verujem da ćemo muzej otvoriti u istom danu kada će startovati 34. saziv simpozijuma Tera. Nakon utemeljenja simpozijuma Tera kao jedinstvenog simpozijuma je po prirodi stvari došao na red muzej. Znači krajnje vreme odavno bilo da jedan deo iz fundusa Tera bude izloženo onako kako to svuda u svetu rade. Nakon toga odmah idemo da zauzmemo jedan prostor koji je po nama prazan. Razmišljamo o prostoru na planu visokog obrazovanja. Činjenica da je u Kikindi akumulirano izuzetno respektabilno znanje na temu terakote i zato smo uvereni da ćemo biti jedinstveni na tom tržištu. Znači, nameravamo da ponudimo mogućnost specijalizacije, završetka master studija i doktorata na temu terakote. Čim se to završi, mislimo da ćemo ići i na organizovane kurseva za malo bogatije penzionere iz Evrope i sveta i na koncu konca onda bi počeli sa nekom svojom proizvodnjom. Predsjednik opštine nije krio zadovoljstvo onim što je video. On je obećao da će lokalna samouprava i u buduće svesrdno biti u simpozijum Tera i lobirati da se obezbede dodatna sredstva kako bi se Kikinda pridružila grupi elitnih gradova iz oblasti kulture. Moram da vam kažem da ovo što danas vidimo je za nas jednostavno impozantno. Dakle, i u nacrtima i u svemu onome što smo vidjeli neki način u planovima, kako to izgledalo, i sada kada dođemo ovako na licu mesta, svakako je jedna velika razlika i nešto što na neki način potpuno menja sliku i o celokupnom projektu. Dakle, radi se o jednom vrhunskom projektu. Kikinda bi u budućnosti, nadamo se u bliskoj budućnosti, kada bude otvorila ovaj muzej, došlo na svetsku mapu kulturnih događaja. Kikinda ima tu referencu za razliku od svih drugih gradova, ne samo u Srbiji, nego i u susednim zemljama. Tera jeste na listi prioriteta kulturne baštine i nešto što će u stvari grad promovisati i razlikovati u svakom smislu, posebno u oblasti umetnosti i akademije koja se planira. Razgovaramo na tu temu kojom dinamikom ćemo dalje realizovati ovaj posao i zaista ćemo dati maksimum energije da podržimo kreativnost ovih ljudi za koju ste vidjeli da je nesumnjiva i ovde, jer oni su zaista njihovim očima pre mnogo godina vidjeli da je ovo posao koji treba završiti, posao koji će sutra pokazati šta je ono što Kikinda ima da ponudi, ali isto tako i mogućnost da obrazuje, edukuje mlade kadrove iz oblasti vajarstva, odnosno iz svih onih domena umetnosti kojima se inače Galerija Tera i ljudi zaposleni u njoj bave. Kad muzej konačno iduće godine bude otvoren, poklonici kulture moći će da pogledaju ono što su vajari svih krajeva sveta stvarali od 1982. godine kad je održan prvi simpozijum.